ndashima Imana data wa twese ku munsi umwe butazoca tugasanga Imana yabaye umuntu akaba Imana. Icyo kintu ngishima Imana cyane kandi mpumurije abantu mwese muhumuri. Nta munsi muzoca mu gitondo ngo batubwire ngo Imana yabaye umuntu naka yabaye Imana. Ntibizobaho. Imana ni Imana n'umuntu n'umuntu. Nibaza ngo se nukubera iki Daniyeli intare zitamuriye? Ndabyibaza ndasubiramo. Nibaza ndetse twebwe twizeye Imana, twebwe tituraba Imana, twebwe abapasiteri uzaba apotre dufite muri kino gihugu cy'u Rwanda, uzaba bishop dufite, uzoge n'ubwira bishop uremereye hano mu Rwanda. Ari wavuze ngo uravuga utumwe ngo basa nk'abafashe ikirere. Muzogene mu babwire bapande bafashe ikirere. Twe turacari bato nta kibazo. Mu babwire ngo bazogende barebane intariri mu Kagera. Nimba bizeye Imana nyamana Israel bagende bashe mu Kagera bayikinisha nitabarya muzozo mungira gusingira Imana. Kimwe nuko bari barahuye n'Imana. Ishakabiri aba bagabo bari baratinze mu busabane kuruta ubusabe. Batinze mu busabane gusabana n'Imana kuruta kuja kuyisaba. Kibazo kindemerereye abana banje mfite abana batanu jewe muzima. Mfite abana none abana bagiye kuburara. Ndakwinginze wa muzeyi we mbabarira ungaburirire abana mpa amafaranga 100 abana banje barye. Usikibazo cyambere yombaza yombaza ngo se urinde data ko numvise ufite ikibazo kiremereye urinde. Kavuga ngo nitwa Karori uranzi ntoya natomboje nomero mfa kuhamagara mbona bwe ku nomero yawe none mama umbabarire nugutanzi ariko mfasha uvugisha kuri nk'umukristo kumukozi w'Imana. Ayo mafaranga oyamba kuri kutoyamba naba numva kuri umwesikoro ko sinkuzi. We bavuze ngo uvuga utumwa bamwe ngo uvuga utumwa uri ko hejuru hariye. Niko bari bambwiye ndituziranye nawe cyane. Oyamba kubera iki? Kubera ko nta utanze. Ndamutse nguhamagaye rimwe ukabona ni hano ngasura gahamagara bwa kabiri kandi wambwiye kutari butari buyampe wonyita iki? Umwesikoro ipareko etapi kuruka gute bumburuka twageza tuzina cyane. Haleluya. Imana babwira ngo sinigeze mbamenya ivuga ngo cyane nari apotre. Imana babwira ngo sinigeze nkumenya. Iyo utazwi n'Imana ukashimbere yayo gusaba cyane uziki Imana zikwita umwesikoro karifye. Abantu benshi kumana baraboroswe nico gituma bagira ibyifuzo bidashira. Adasenga mu kwa mbere agashika mu kwa 18 icyifuzo kimwe. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice ni 6 murongo w'9. Bitandatu murongo wa 9 ubutumwa bwiza bwa Matayo. Bibiliya iravuze ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Duharire imyenda yacu uko natwe twayihariye abarimo imyenda yacu. Tuduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari byawe none iteka ryose. Amen. Ndashima Imana cyane, nshimira n'abantu ariko reka mbere ku Mana. Imana tubone umwanya mwiza wo kugira ngo duterane uyu munsi hano. Imana yakoze kutubonera uyu mwanya, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Cyakabiri ndashimira ubuyobozi bw'iministeri abanaziri kutwizera bakadutumira. Imana ibahe umugisha.
nubwo novuga umwanya muremure mpaye mvuga nshatse kuvuga ngo mbashimire ingusho iraje kuvuga ngo mwarakoze cyane Imana ibahe umugisha reka mbivuge kare nanabivuze Imana bese umugisha kurondeka kurondogora muri byo ngibyo cyane shimira mwene data umuvuga butumwa mbanjirije rike Imana iweze umugisha bwa kabiri bwe tutaramanye cyangwa se tubanye mu materaniro Imana iweze umugisha kandi bivuze mu kuri ni byiza cyane shumba bitorero cyangwa se abakozi b'Imana turi kumwe bashumba Imana iweze umugisha cyane cyane kandi tunejejwe no kuba hano rusengero muyoboye ndavuga umwanya mugufi cyane ndabitewe nuko mbuze icyo mvuga ahubwo mbitewe nuko ndomara iby'Imana sino bimara nubwo novuga umwanya muremure nanone ndaza kurangiza mbabwiye ko ari bisigaye nubwo nosanga garuka ejo byorangira mbabwiye ko ari ibindi bisigaye Yesu yarabisize abandi bantu barabisiga benshi nanjye ntavyo nomara ko ntabimara rero ndavuga bikeya kandi ndabizi ko ngiye kuvuga bike birabafasha abantu bakunda kurambirwa vuba sinzi ko ari vuba ariko ngira ngo n'umwanya uranagiye ariko mwihangane n'ukuri ntabwo ndi butinde rwose ndasa n'ugiye gusoza nimba atari itiririje tufite mu mitima yacu iri sengesho twararisomye cyangwa twararyize sibyo kandi ntabwo ndi busobanuro bw'ibyanditswe ibyo Yesu atasobanuye abisobanure ku ruhande tuzatuvuga ko yasobanuye ni ibingibi nyine nukurikije ibingibi ni ibi birakwiriye ugiye mu matafsiri maremare uzuruka avuga n'ibyo atavuze n'ibyo atashatse kuvuga akora ko washaka kuvuga ibintu byinshi ariko icy'ingenzi kirimo nico nenda kuvuga ndashima Imana data twese ko umunsi umwe mufashe mikrofone niyumve cyangwa izambuke gato ndashima Imana data twese ko umunsi umwe butazoca tugasanga Imana yabaye umuntu akaba Imana icyo kintu ngishima Imana cyane kandi mpumurije abantu mwese muhumuri nta munsi buzoca mu gitondo ngo batubwire ngo Imana yabaye umuntu naka yabaye Imana ntibizobaho Imana ni Imana n'umuntu n'umuntu nagasa nibaze kirekire maze imyaka itari myinshi ku isi ntabwo nkuze cyane ariko ntabwo ndi muto wo kwiba ugutekereza imyaka maze notekereza kandi natekereje n'ukuri nagaza nibaza muraza kumva barije cyanje byarakwamye kubera impamvu za kazi k'Imana ko buranyumva cyane ndagitaye nibisanzwe cyane nagaza nibaza nkibaza mu mutima wanje ndetse nukubera iki Daniel ko muranyumva cyane ndabumvise ko murankurikira kibaza ni nukubera iki Daniel bamutaye mu rwobo rw'intare ziryana ko nyuma yabo hari abandi batayemo zirabarya uwari gutekereza ngo Daniel ntizamuriye kubera ko zitaryana baje kubigerageza nyuma abagiye nyuma bararibwa nibaza ngo se nukubera iki Daniel intare zitamuriye ndabyibaza ndasubiramo nibaza ndetse twebwe twizeye Imana twebwe tituraba Imana twebwe abapasiteri uzaba apotre dufite muri kino gihugu cy'u Rwanda uzaba bishop dufite uzoge n'ubwira bishop uremereye hano mu Rwanda ari bavuze ngo bavuga utumwe ngo basa nk'abafashe kirere muzoge ne mubabwire bapande bafashe kirere twe turacari bato nta kibazo mubabwire ngo bazogende bare bahane intariri mukage nimba bizeye Imana nyamana Israel bagende bashe mukage bayikinisha nitabarya muzozo munyo gusingira Imana izoba ryibamare tubaburi muzogere mubwira abapotre kandi nabo turabafite maze marishibiro haleluya muzogere n'abapotre ngo mugende
muvuze ngo niko navuze natwe barevera naje kundi revera naje sinoroshe ndi revera naje kanzogere mu Kagera mbigerageze nkinishe intare bizo uduce tuzosigara muzodusanga muzotujana Rusororo ndibaza mbisubiramo nukubera ki Daniel stamuriye atarafite umuti ubasha kwikingira ariko nabonye igisubizo ngiye ukiba kandi nimba nibabwira igisubizo ndama nicara ndibaza kubera ki Saduraka na Meshaki na Abedenego kubera ki babataye mu muriro president we president nako kubera ki babataye mu muriro ntibasha ntabwo wari umuriro wundi wagikanga nyoni wari umuriro utwikana kuko hari abandi bagiyemo barashira kubera iki Saduraka na Meshaki na Abedenego batahiye nukubera iki dozi mara cyubahiro haleluya ndibas kubera ki Imana itaretse Eliya ku musozi Karumeli gusoni zimukore kubera iki Imana yemeye reka mbyite ubushake bwa Eliya akavuga ngo ndategetse ngo imvura imare imyaka 3 n'amezi 6 itagwa bikaba gutyo atabajije Imana atasenze Imana babantu Imana mwe ndibaza ngo kubera ko Imana yemeye ko bigenda gutyo Eliya yari imbere y'Imana cyo tumavuga gutyo Imana ikumva cyavuze ikagikora uyu Eliya yari iki siko birivuga yavuga ngo Eliya ari umuntu hatwe siko barabeshe se Yakobo yarabivuze bivuga byeruye aravuga ati ntibakababeshe Eliya yari Imana Eliya yari umuntu umeze nko kwatwe katwe mugifite amatsiko ndakivuze mwene muzehe ndakivuze rwose icyatumye aba bagabo bagaragara kuri ntibagira ingorane n'imwe kimwe nuko bari barahuye n'Imana icyakabiri aba bagabo bari baratinze mu busabane kuruta ubusabe batinze mu busabane gusabana n'Imana kuruta kuja kuyisaba ntabwo abakristo b'iki gihe twese hafi ya twese kugira mugeze ngo hafi ya twese ntagire wirarira ntagire nivuga ngo nduge gusenga tuhaguruke wicira ubutukira ubanza ngo wacinka amabere twese niko tumeze twatinze mu busabe aho gusabana n'Imana igitumi zacu bitumvikana ngo bikunde bije ku murongo mwiza twatinze mu busabe va mu busabe usabana n'ibyo utarasaba bizokunda subiyemo nimara vuga ikindi n'icyo gisubizo kandi utumwa bwiza mugani wa Sereni ndasa nk'ubushoshe ibindi namagiye mu bindi nyine eritye icyatumye Daniel atariwe n'intare kandi zazijyana yari inshuti y'Imana yasabanye n'Imana ku rwego kugeza ubwo Imana ivuga ngo sinureka Daniel intare zimurya harano zarese bikavuga ngo nicyo gituma Imana ngo itazigira isoni zo kwitwa Imana yabo reka mvuge kano kantu mumfashe mu bitekerezo nzoba nashoshe reka mbabaze kino kibazo amazina yanje nitwa Muzima Moise nikima natangiriyeho reka kivuga arasho byatwaye ambivuge gusa ntimumenya nitwa Muzima Moise ndi umupasiteri ntuye mu Bugesera niyo nkore muri w'Imana mu itorero ryitwa Fellowship ibyo birakwiye yego ambaso yanje bwa mbere nkubonye none ntahana ndakubona
sinda okay utuze uyu mugabo turavugana cyane ariko nza mubona ku ma YouTube nza kubona ariko nubwo nza kubona turambona cyangwa warambonye nende urabonye ntambuka uyu mama nubwa mbere nkubonye ninda soka hangaha kibagira isura yawe twera naratsohuruka twahura uka sinkumenye uzomererwe neza nukuri nta muti sinkuzi wo kumva ndaguhamagaye ngegwera hano sibyo ukumva ndaguhamagaye ndi mu bwesera ngo nitwa muzima cyangwa nitwa Karori nduye mu bwesera mfite kibazo kindemerereye abana banje mfite abana batanu jewe muzima mfite abana none abana bagiye kuburara ndakwinginza wa muzeyi we mbabarira ungaburire abana mpa amafaranga 100 abana banje barye usikibazo cyambere yombaza yombaza ngo se urinde data ko numvise ufite kibazo kiremereye urinde kavuga ngo nitwa Karori uranzi ntoya natomboje nomero mfa kuhamagara mbona guye ku nomero yawe none mama mbabarire nugutanzi ariko mfasha uvugisha kuri nk'umukristo kumukozi w'Imana ayo mafaranga oyamba kuri kutoyamba naba numva ko uri umwesikoro ko sinkuzi yo kweka ko ndiki n'umwesikoro we bavuze ngo mvuga ubutumwa bamwe ngo mvuga ubutumwa uri ko hejuru hariya niko bari bambwiye ndituziranye nawe cyane oyamba kubera iki kubera ko nta utanze ndamuse nguhamagaye rimwe ukabona ni hano ngasura gahamagara bwa kabiri kandi wambwiye gutari buyampe wonyita iki umwesikoro ipareko etapi kuruka ugira gute wumburuka yeme umva Imana cyubahiro haleluya oyamba wa ngumye kuguhata wumburuka iyo twagiye imbere y'Imana cyane tugiye kuyisaba nikaho inteko y'ishuri zibazaje ngo se uyu muntu wadusaba cyane ninde ikimenyetso pastor ni ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe bazoshika mu ijuru ngo bamwe bazovuga ngo twarabahanuzi dukandi tugahanura ibyawe Imana ngibabwire ngo sinigeze kubamenya twageza tuzina cyane haleluya Imana ngibabwire ngo sinigeze mbamenya ivuga ngo shawe nari apotre Imana ngibabwire ngo sinigeze nkumenya iyo utazwi n'Imana ukashimbere yayo gusaba cyane uziki Imana zikwita umwesikoro karifye abantu benshi kumana baraboroswe nico gituma bagira ibyifuzo bidashira adasenga mu kwa mbere agashika mu kwa 18 icyifuzo kimwe n'ibikunda kubera iki Imana ndikeneye ubusabe bwawe iryo usaba Imana irabizi ibyo dushaka Imana irabizi haruguru ananasumye haruguru havuze ngo tutaravuga icyo dushaka Imana bamaze kukimenya ntikeneye ngo bivuge ikeneye ngo mu bishuti musabane nayo nimusabana n'Imana n'ibyo ushaka nabyo izabikora Yesu abwira abigishwa arabwira ngo nimusenga muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru mubyeyi mwiza uri mu ijuru icya kabiri izina ryawe niryubahwe icya gatatu ubwami bwawe buze icya kane ibyo ushaka we mwisi nkobehe mu ijuru hanyuma baravuga ngo nimugera aho ngaho basi nangu mwisabira izo mushaka aravuga ngo uduhana none ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi izacu bije kuri nomero kangahe iteka ryose duhera kuri 5 tugasiga 4 subira kuri 4 subira kuri 1 umanuke Imana ntikere ngo ugibwire ushaka banza umenyana n'Imana ibishuti yawe n'ibishuti n'ibyo ushaka izabikora Imana ibeze umugisha amen.